السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزيز أمد برنامج كادنده ديسا بهورانه. أمد و برنامج خدا ما برای گوت بو بیوا 23 دو بحث وناکه هنه ما بحث یکمین قدان انشالله أمد و بحث دویمین دجی بحث سبب سعادت و شقاوت انسان بکن. اوجی مسئله کپر مهمه انشالله پنج نقطه و بحث جهنه أمد چقاش دسته موره چی دسته موره و برنامه خود بخوین انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دویمین سبب سعادت و شقاوت انسان عبارت ج 5 نقطه. انسان جبر د احسن شکل و شمال دهاتی خلق کرن و جرا قابلیت گلک زیده جامی و برفره هاتیه بکرن ج اسفل سافلین حتی بالای الین جفرش حتی به عرش جذره حتی بروجه چقاس مقامات و مراتب درجات و کورتک هنه جه راحتنا راخستن و او انسان وکا معجزه کی قدرته وکا نتیجه کی صنعته وکا عجایب خلقته جوه دنیای را هاتیه شاندن و تابع امتحان کو سامبیه کو د پیشیاوی ده دو حبره جه راحتنا وکرن یک جه حتی تو بیجی برجورد چه اویدن حتی تو بیجی برجرد چه او انسان دبه درکه و وان مقامان دبه بشمته وان نوالان نخواه امه به سر ترقی و تدنی ویا بسوسرد ده 5 نقطه ده بیان بکن انشالله امه دوی برنامه خوده نقطه یکمین پاورا بوینن تماشاوان عزیز. نقطه یکمین انسان جگلک تشتین کائنات را محتاجو القداره احتیاجی نوی لهر طرف عالم بلابونه بوان را مناسبت داره داخوازی وی حتی بحتی درج بونه چاوا چیچکه که دخوازه وصان بوهار آمازنجی دخوازه چاوان بخچه کی طلب دکه وصان جنت آبدی طلب دکه چاوا مشتاق دیتنا دوست کی خواه وصان مشتاق دیتنا جمیلک زلجلالشی او دوستویه لجی کی دن دمینه چاواش بو زیارتاوی حوجه وکرنا دریه ویه و هرنگه جسده نوت و نه احباب ویه درباسی عالما برساغ بونه یعنی صدی نوت و نه احباب ویناکه کو مرنه جبو زیارتا وان و جبو خلاص به جوه فیراقا ابدیه هاتیه سر وان حوجه کو خباوه جه درگاه قدیرک مطلق وصان کو دکاربه دریه دنیای مازن بگره دریه محشر عجایبان دریه آخرت وکه دنیای پیک و راکه آخرت دو ساوه ده آواکه گره ذات کی اصابه کاربه وانکا بکه کو خباوه جه او مروف جی خباوه جه درگاه وی ذاته نخواه انسانک حال وی اوه معبود وی بالحق ancak dibe ew zat be ku dizgina her tiştî gere destê wî de be xezîna her tiştî li hinda wî be li her tiştî nazir be yani her tiştî bivîne li her mekanî hazir be û ji mekan münezzeh be ev der pir mühim e temaşevan azîz Xwedaya Teala haşa mekan jê re tune ji mekan münezzeh û paqî e li her mekanî jî bi ilm û kudreta xwe hazir e her tiştî dibîne, her kesî dibîne, her tiştî saht ke. Ji ecze müberra û ne naqis be, ji qusuran mukaddes be, ji noksaniyan mualla û muazzez be. Qadirek zülcelal be, rahimek zülcemal be, hakimek zülkemal be. Nexwe ew zatê xwedanê kudretek bêpaşîne û xwediyê ilmek muhîtê bêdawîne. Ancak ew zat dikare ihtiyaciyên insan ihtiyaciyên wî bêjmar bicîbîne wê çaxê layıqê mabudiyetê her ew e ew zatê ku layıqê mabudiyetê ku yanî meriv jê re îbadetê bike her ew e Xwedaya Teala ye nexwe ey însan eger tu sırf bibî ebdê wî tê li ser tamamê mexluqatan rutbekî têxî destê xwe eger tu ji ebdîtiyê dûr kevî تیج مخلوقات ربان را ببی عبدکی زلیل بلاکی مزن بینی سری خواه
بله اگر تو به انانیت و اقتدار خو باور بی باوریات به انانیت و اقتدار ته به تبیج والله از کارم از بقوتم از قویمه ازم کو مرو غصا بیجه چه به ترک بکی توکل و دعا و توکل ترک بکی نفسا خو مظن بکی تکوی نوا تکبر و دعوای خو مظن بکی و چاغه تج آله قنجی و ایجاد و جموز و کرموری هی برجرتر جپیرک و میشه هی ضعیفتر ببی جآل شر و تخریب و جآل خرابیه و جآل خراکرنه و جچیان هی گرانتر جایشا و بای زرارتر ببی بله ای انسان دته ده دو جهتنه یک جهت ایجاد و وجود خیر و مثبت و فعلیه او دن جهت تخریب و عدم و شر و نفی و انفعالیه بی اعتبار اول تجموز و چویکا بیتک هی برجرتری جمیشو بیرکه هی ضعیفتری بی اعتبار جهت دویان تج ارد و چیا و عوران در باست بی تو بارک وسان رادکی کو وانا عجزا خواه یعنی چیا و عوران بحران عجزا خواه جرا اعلان کرنه دبجه بردانه چمکی دما تبخوازی قنجی و ایجاده بکی تلگورا فراهیا خواه دست تبگیجه که داره قوتاته هر حتا که داره تو او قاصد کاری بچی بینی وقتی که انسان بخواز قنجیه بکه قوتا ویناکه دست ویناکه بگیجه حتا که داره ancak kare havqas qanciye bike. Ali ev cihete qanciye, cihete başiye insan de havqase. Eğer tu xirabi u tahrib biki ve çaxe xirabiyate deste xwe dirêj dike tahribat te bela dibe. Mesela küfür xirabiyeke. Mesela küfür xirabiyeke tahribekiye. Adem tesdiqu baverikiye. Yani تصدیق ناکه کفر چیه؟ یعنی دبی باوریان هبونا خوده تنه حاشا کفر اوه تصدیق ناکه یعنی نه باوریه چیه؟ خرابیه که تخریبه که لی او گناه بسری خواه یعنی کفر بسری خواه تمام کائنات تحقیر دکه حقارتی تمام کائنات دکه همو اسماء الهی تزییف و تغییر دکه تمام ناو خوده ضعیف دکه انسانیت جمقام وی تنزیل و ترزیل دکه چونکی وان موجوداتان مقام وانی زیرین هنه وظیفه وانی مهم شیرین هنه لورا وانا مکتوبات ربانینه و عیندار سبحانینه و ممور الهینه کفر وان جمقام عینداریه وظیفه داریه و معنیداریه درتینه داوی کورتکا لعب و لیستیکا تصادفه تماشاوان عزیز خدای تعالی تمام کائنات به حکمت خلقان دیه هر تشتی جبونا حکمت کی خلقان دیه جبوی نتیجه کی خلقان دیه جبوی غایه کی خلقان دیه لبله وقتی کو کفر انسان که و ناوا کفر چوال کائنات درنه دبه هر تش تصادفه هر تش برخو و چیبیه نه کسی خلقان دیه باوریا خوده تنه به هنگید به هر تشت جبر خواه چیبیه و قاقو هر تشتی باویجه نوا تصادفه ای وقتی وصاب که هر مخلوقات کو مقام وانه که هنه او کفر وان جوان مقاما دخینه خواره مقام وانه که دخینه خواره او قیمتی جوان ره نامینه وان به قیمت که و بتخریب زوال و فراق وان داوه مرتبه ماده فانی بیرومت که حتی د زمان کندک دا خیره دبن و درین زوال و فنای خرا دبن دچن زوال و فنای و هارنگ عین وصانجی او انسانیتا وقا قصیده منظومه حکمت جلوه تمام اسماء قدسی الهی قنج و دلال اعلان دکه یعنی انسانیت انسان تمام جلوه ناو خدای تعالی قنج و دلال اعلان که اومینا معجزه کی قدرت باهره دند که جهاز داره کی باقی دخوت دجوینه و بصایا و امانت مازن دای سر ملی خو ج ارض و اسمان و چیایا بلندتر بیه
û mêzîna wî ji a melâîketan girantir biye. Kufr vî xelîfê rûyê zemîn yanî însan di nav wan heywanê faniyê zayîl de davê kortkekî herî zayîf û heqîr, herî acîz û feqîr wî dilewitîne û wî davê newala lewhekî adiyê tevlî hev wî dihetikîne. Nefsa emmare xirab ji alê şer û texrîbê ve sûcê bêjimar dibe jê were hisûlê. Feqet ji hêla îcad û xêra de quweta wî gelek kêm û hindik e. Nefsa emmare xirab ji alê şer û texrîbê ve sûcê bêjimar dibe jê were hisûlê. Temaşevanê ezîz me di berê destserî de gotibû yanî wextê ku bixwaze xirabiyê bike nefs hingê destê wê nake li xirabiyê de dirêj dibe. Ew xirabiya ku dike ew texrîbat li dinyayê bela dibe, fira dibe. Lêbelê wextê ku bixwaze qenciyê bike destê wî nake bigîce kurê ancak kare hewqas qenciyê bike. Nefsa emmare çi ye temaşevanê ezîz? Nefsa emmare jî ew jî mertebaka nefsê ye ku daîma xirabiyê dixwaze, ku daîma însan teşwîkî xirabiyê dike. İşte ew nefsa emmare xirab ji alê şer û texrîbê ve ji alê xirakirinê ve ji alê neqenciyê ve sûcê bêjimar dibe jê were hisûlê. Yani jê tê ku sûcê bêjimar bike. Feqet ji hêla îcad û xêra de ji alê qenciyê de quweta wî gelek kêm û hindik e. Nabe tiştekî jê çêbibe were huzûrê. Belê di rojkî de dikare xanîkî xira bike, mesela kare di rojekî de xanîkî xira bike, lê di sed roja de nikare avake. 20 insan digîjine hevê, temaşevanê ezîz, 20 insan digîjine hevê, belkî 100 rojî dişqulin, hêja xeyniyekî ava dikin, lê yek merivekî xirab, ku li nefsa xwe gudarî ke, hara bombekê têxe binê wî xanî, kare wî xanî saetekê de tevî xirab ke. Hewqa ku xirakirin rihet e, lê avakirin zehmet e temaşevanê ezîz. Hema eger enaniyetê deyne, eger însan ew nefs enaniyetê deyne, xêr û wicûdê ji tewfîqa îlahî bixwaze, dev ji şer û texrîbê berde îtimad neke bi nefsê, îtimad bi nefsa xwe neke, îstîğfar bike, bibe ebdekî kamil wê çaxê dibe mazherê sirrê ayeta yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. û di însan de qabiliyeta şerra bêdawîn di qelbe wê qabiliyeta xêra bêpaşîn. Qîmeta ehsenê şikl û şemalê digre xwe dertê alayê illîyîn. Nexwe ey însanê gafil li fadl û kerema Heq Teala binêre, eger gunekî bi hezar gunehî buhata nivîsandin, yani însan ku gunehekî tenê kiribûna, lêbelê ew guneh Xwedayê Teala hezar guneh nivîsandibûna. Li ciyê gunehekî de hezar guneh nivîsandibûna, xêrekî bi yekê yan qet nehata nivîsandin. Wextê ku însan tiştekî başî kir, qet nehatbûna nivîsandin, an yek hatbûna nivîsandin, digel muwafiqê edaleta wî bû. Wisa bûna jî edalet bû. Adalet bû. Çima adalet bû? Çimkî me got, yani li qenciyê de destê însan qut e. Li xirabiyê de destê wî nake mezin e. Carna heye ku xirabiyeka bi tenê dike weka kufrê, çawa kufr xirabiyek bû, texrîbek bû, lêbelê tamamê kainatê tehkîr dikir. Weka ku heqaretî wanêka kiribûna, tamamê mewcudatan ji wan meqamên bilind, tamamê mewcudata da anî xwarê. Kufr yek guneheke, texrîbateke, lêbelê hewqa ku li dinyayê kainatê bela dibe, mezin dibe. Yani Xwedayê Teala edalete ku wextê meriv însanek gunehekî bike bi hezar guneha binivîsîne û xêrekê jî bike, yan yekê tenê binivîsîne, yan jî hîç nenivîsîne. Qûsa kiribûna muwafiqê edaleta wî bû, ew digre Xwedayê Teala gunekî bi yekê dinivîsîne, wextê însan gunehekî dike, yek gunehekî dinivîsîne, lê xêrekî bi deha, carna bi heftê, carna bi hefsedî, carna bi heft hezarî dinivîsîne. Wextê ku însan xêrekî dike,
او خيرا ويناكي جانا ب10 خيرا جانا بحفطه جانا بحفصدي جانا بحفطه 1000 خيري دنفسينه هم جوه نكته فهم بككو ام گره جوه دره فهم بكنكو كتنا جهنم عجائب كتنا جهنم عجائب جزاء عمله عين عدلیه yani beni veje kaçma insan şu cehenneme yani insan leve dünyada günah kikir 5 sal amri xoda günah ke yani hatta el cehenneme de mine ev adalete beli ayni adliye çıma çünkü Xuda Teala günah insan yek günah kitke insan Xuda Teala wi günahi yek de nefsine ku ev insan bu bel layıkı cehenneme نخوا جهنمی حق کریه حتی الجهنمی ددوینه لورا تماشاوان عزیز شخوا انسان کو مؤمن بمره یعنی سر ایمان بمره حیاتا خو جیانا خو بقدینه انشالله حتی الجهنمی ده نامینه اگر روجا آخرت کو مزینا خیر و گناه خدای تعالی داتینه کو خیره ویناکه جگناه ویناکه صافتر بن İnşallah direkt ihara cenneti hatta cenneti debe. Eğer ku günah winake günah ve insanı mümin ku koydu imane eğer günah winake şer winake saftır bin grantır bin hatta ku ev günah winake pakiş bin el cehennemi debe lebele edisa inşallah ve ser havze kevseri ve şuşten ve edisa keve cenneti hatta el cenneti debe. Nahwa ki can günah insan dıxa cehennemi وحتى الجهنم دتله كفر تماشاوان عزيز إنكار خدای تعالی آن شرک خدای تعالی کو انسان شریکش خدای تعالی رچه که آن باوریاوی خدای تعالی تنبه yani بهبون و یکبون خدای تعالی تنبه او كفر insan hatta cehenneme detile. Meveci go yani bira ne aklime kuan bejin ya insanek li 5 sal amri xoyi qutte livre de dinava kufre de jiyana xod meşine çima hatta cehenneme dedmine. Ev adalete beli ayni adalete. Çima çünkü ev meriv قود كذا نوا كفري كو خدای تعالی انکار دکه تمام اسماء خدای تعالی انکار دکه كو خدای تعالی انکار دکه تمام جلوه اسماء خدای تعالی جی انکار دکه تمام کائنات انکار دکه یعنی تمام مخلوقاتان عبادتی وانکانه او وانکا دروین دردخینه یعنی دبه او مخلوقات عبادت ناکن او مخلوقات بتصادفه چبونه به تصادفی هاتنوی جیانی نابجه کو خدای تعالی وانکا خلقان دیه نابجه کو صنعت وی صانع ذوالجلالن وقتی قوصات که او کفر گناه که لبله دبه میلیون گناه و آنجاق و کفرشی جهنم باقیش به حتی او کافر ده جهنمه ددمینه خدای تعالی کسی نخناوا ظلمات طاریتیا کفر و نیمت ایمان بک نصیب تمام انسانا تماشاوان عزیز لیکتنا جنت اف درجی جیکی عجیبه کتنا جنت مهدا احسان و فضله یعنی چونا جهنمه عین عدله تماشاوان عزیز کتنا جنت چیه انسان به شغل خود چت که جنته به عبادت خود به ذکر خود چت که جنته نه شخو او نیمتی کو خدایت علی الوی دنیای دائمه ام حتی عبادت بکن آنجاق ام شکروان نیمتا کاربن بکن حقا کو خدایت علی مادی مانوی نیمت دائمه او عبادت ام دکن او ذکر قرآن کو ام دخوینن آنجاق شخو ام شکرا وانیکا ام نکارم بکن نخوا چونا جنته چیه انسان چواد کمنه جنته مادام کی قوام هجا بهوقا عبادتو بهوقا ذکرا بهوقا لمیج و روژیا امیجا نکارن شکر وان نیمت سر خواه بین نجی نخوا چونا جنت چوا انسان چوا آرا جنت تماشاوان عزیز اشتا انسان به احسان و فضل خدای تعالی ده چه جنته یعنی نه به شغل و خباتا خواه انسان ده چه جنته چونکی خدای تعالی شخوا مخلقان دیه اوی عقلی خدای تعالی دائمه اوی قلبی خدای تعالی دائمه اوی زمانی خدای تعالی دائمه که ام بوانیکاش خواه خیرا بکن ام چشتی باش بکن ام عبادت بکن
بچێکی بەلکی ئەم شکراوانیکا بجیبینن شخۆ ئەم نەکن ئەم خیانەتە ئەمانەتێتکن هەنگێ جەزای ویناکێژی ئەمێ وین پشتی کومەل ڕیا خۆدێدە ژیانا خۆمەشان ئینشەڵڵا خۆدایە تاالە ژی ji ئیحسان و فەضڵا خوێ وی جەنەتا ئەبەدی دکە نەسیبێمە تەماشەوانی عەزیز خۆدایە تاالە مەتەوا حتا بحدایێ li cenneta têxe nava cenneta xwe mecbûr dernexe heta bernama kadin bimînin di nava xêr û xweşiyê de emanetî Xwedê bin.